ucing-ucingan ucing naon Otong Asep bos jagal anu bagus Otong komunitas ucing penjuris Bandung malang Chandra Mawa Ari ampe komunitas ucing naon ya ucing belang gitu sok kaya ulin-ulinan nyanggakeun Bapak Pak Jopi mana Panjul Elita Jaya Marengman terus ngancang ayang mau Bapak Haji Opi PDP Jenderal aduh ucing-ucingan buntut panjang jadi pondok ulin-ulinan deui urut kerja jadi mondok 2.000 alah duit Kuraos wakata hancak ngarakan tun hiji tripod Bapak Jemana Panjul anu bakeun hanjakan ngarakan tun hiji sanaos Mama Asep anu bager laka patepang nyanggakeun Bapak Haji Bule bos derek pamugi aya rudipan anu mana pamugi ulah rek lali ucing-ucing adi buntut panjang jadi pondok ulin-ulinan deui urut karena jadi mondok Bos Wajib RCM pamangku hajat anu mana neng Diana sayang kapayuna aturan kapayun Bapak Haji Opi Padepokana PDP Jenderal anu batur disayang-sayang ai bos bawang cek kamari batu ucing-ucing deui ucing belang Chandra Ararawa Araraya apa na iro TB apa di Jaya pemangku hajang urut kancang yang mawa bos nata ge aya mah ucing-ucingan pawakila si Pugandring anu bager disayang deui Bapak Jemana Panjul anu mana tong hayang ulin-ulinan gering pikir siang wengi sastra lampang Mama sastra anu bager kapayunan Pak Haji Dendi bos perang anu bager sayang kuraos wakat tepang hanjakan pun hiji hanjakan tun hiji Ibu guru dumesan AR anu Ararawa mana ada dang bos rambutan kapayunan sana ada dang sogo sor patepang pamugi ulah rek lali Ararawa Pak Haji Bule bos derek anu bagus
Kamana jalan Ayah Sena mamana Sena pen Ayah Sena mah Ayah Sena anu bagus Pendei Munarja papadas nyemplung papadas nyemplung Cipan diri papadas nyemplung ayah mah Sanaon papadas nyemplung anu mangga sayangi Mami Satria anu sayang Mami Satria Mama Neng Gihang Mekar budaya aturan Mas Nata mekar budaya anu bagus sayang deui sayang sayang Mama Neng Gihana bos mekar budaya kapukul bos dase sepe hibar katut cerhideng araraya ayeuna kacampang sari ada soklo bos rambutan anu mana aotong komunitas Bajidor Bandung mana Mama ada intan dolar semua anu bagus ampe aturan anu akhir kapayuna lain ada dang soglo bos patok geser bos rambutan anu bagus mana di saya deui pemodeng kapayuna bunda wargi saluyur anu bagus anu sayang Kuregang aku panolak apa nak hari melangku melang Bapak Udi ngejos Big Boss wargi saluyur panglari di Bapak Udi Bapak Udi ngejos anu bagus tenang maya aturan di sayang araraya Asep bos jaga Bapak Asep Mama Asep anu bagus bos Udi Bapak Udi ngejos bos wargi saluyur anu bagus sayang deui bager deui Mama Asep mayar laguna sayang bos Ugup ayah bos Umum geus lawan ada dang cucuna bos rambutan urang baang ada dang soglo asastra Mama sastra ajak lampang tak untung tesang bos rambutan dina tetepeng bos Asep oh hajat tak untung bos tapi bos daging nuhun Bapak guru dumesana durian mageni emas ke tung ala katung waodas kemplung tung ala piat tularik pekat singa panjang tali durian wa asmana saya bulbeng keselawang Bapak Aco bos peras nyemplung tujunan antosa tung ala katung Mama seresan aji anu bagus tung ala katung saya anu mana apa yunting Bapak Jeman Pandu bos Aco Elita Jaya bos anu Aco
bager pas mana saya bete pase pase pos jagal anu mana bos atuh Bapak de mana Pandu sayang Bapak Acong nyemplung mangku hajat jujuna bos ay masih pulang narasulah apa narus bos nata mengkara budaya abirek tetep pumelang satira salamin alakan udah simplung anu bagus udah gimana baik katarima Bapak udah Bapak guru bemesan ae anu mana Bapak udah nyemplung mangku hajat Pak udah Bapak udah nyemplung ayeuna geuning baca Bapak udah apa narus anu bager ade ulangan jadi babalu segera ularek Bapak wakil mah aya ulang cewanu pirca Bapak udah nyemplung sanaja kurang patagan apa narus anu bager apa narki pulang ke kapanina apa nailo apa emang dirasa pasti antosan anu mana mama serasan aji anu bagus iya Pak papa mana Pantul erita daya mereka saya ada Bapak Ros mangku papa hajat mana aturan bayar lagu Jemaah nu mawabu Komamu kerja bulan Mocacu Jajak kami Ada soklo anu bagus Ranta jududang atas Bapak Rosa Pernah kita taraweh Bapak Jeman Panjul mah Sisi Sisir lautan Bapak Jeman Panjul Ayah Pemangku hajat Bapak Pasar kering Jeman Panjul Pemangku hajat Rame di Mati ibu Asarasan aji anu awal Sarang kita Kadong ala kadong ala kadong ala kadong ala kadong ala kadong ala Ngakeli Ibu serasan aji bos ATM Sulit Bapak Rus Pemangku Aku hajat Bapak Rus Jawa Apa narus anu bager Direbunan Ala kadong Bapak Rus Pemangku Mata hajat kenal Kunyong Aku pingin Jajakan Kapana mojang Modas nyemplung Masa di pasar jaringan Bapak udah nyemplung Kiran Bapak udah nyemplung ya Kapele tudah Modas nyemplung Pemangku hajat Kula mana tuh bisa tibra Modas nyemplung Aduh Aduh Dong ala kadong ala kadong ala Saya patepung Duh ingin Kaim Kang Bogel Panasaran Lamun tuh jadi Tepung di pasar Jaringan Kang Bogel Arjakan Tepas ini Ate ai Isi punan Apa nairo pemangku hajat Kapan aku si meneh Silta monasan Cinta monasan
Mah wajah iya Kang Bogel itu nanti majalah di majalah toluasa apa bos Haji Udin darah wolong anu menang Mama Muti aturan Parus bayar laguna semuja sareng malati Amantri aja piring sisi apa narun Kamangku hajat apa narun Mama jaita dolar sempung anu bageus Kamangku hajat sayang wow dah cimplung kembang soca wow dah cimplung buang Pajeman Pajul Pajeman Pajul tapi Wa Asman Syekul Hajat Wa Asman Syekul Hajat lalalala lalalala mundur berarti ditawarang lain-lain bak jadi Aopik bak Aopik jadangan di Andi Berai Halo mak nyalik si kapengker megening